Kerwit ke Israel dek airstrike ke tem Hezbollah east of Baalbek, Lebanon, syuabas tang ke jinge keren yesu ke pleng Amerika bat ke Iran. Kintaj Presiden Donald Trump ban wengno egi sipai na Middle East na mar ke thma kan sakibiang dek ba kamjur. Lada ke jinge keren lasai ke singis sajan katwe trik April kamlong ke ba siso. Lam khmat Vice President Jokeri Amerika J.D. Vance, Witkoff bat Kushner. Syaka jingi keren yasuk kadba ke Iran dalam khmat speaker ke parlimen Ukalibaf bat foreign minister Aragi. Kin takla kilat pathai kubor karui Israel ya ke Pakistan namar kale menle kum kata karui kawan penlong ke pang pedeng haka jingi keren yasuk hapdeng ke Amerika bat ke Israel. Pause ke Pakistan kadai kata karui ke ba Christian ke ba kedup leno. Bat klaim map Prime Minister negeri Israel Benjamin Netanyahu ban keren Persia wad ka Spain na marka Spain kla keren jot yak sipai IDF. Ki kana ki ba Kambria katma Amerika Israel bat Iran. Wadla ke Iran kla dawa bahaka micing ya keren yasuk kan kentubru ka jing sange yasit ha Lebanon. Baka Israel kan sange no sendon ban bom ke Hezbollah. Henry minta ke janmit syuaban pui ki delegates se Pakistan ke Israel klak wit biang dak airstrike ya ketem Hezbollah ha is o Baalbek Lebanon. Kapaderu kajing sange yasit kasngi kabalai hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Namar ke Iran kada waru balda kajing keren yasuk jing sange yasit kan dei hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Kum taru kajing sange yasit kan deru hapdeng ke Israel kan sange no sendon ban bom ye ketem sipai ke Hezbollah Lebanon. Bat kat kumi kubor la ongru baka jingstang ya keren lasai kasngi kan deibaj hapdeng ke Israel bat ke Lebanon. Kat bagi kubor kila kamru baka Israel kan dono ke jia keren ke markhmat bat ke Lebanon bat kata kalaban long hakasngi baar. Kat baka France bat ke Italy kila don ke jia keren direct bat ke Iran pan yo jing bit ya ki jihad jengki pakin yai jing bah ka Strait of Hormuz. Kad ba ke India kla dep yo hadu ar million barrel ka crude oil na Iran. Hadin bakal yo jing bit kerpang na ka US. Kane kadai ka sin ke ban ningkong na duus nem arjar khat khandai ba ke India kla thit peniang na Iran. Mbar ka jing thit peniang jong kari India na ka Iran kadai hadin bakal yo jing bit kerpang na ka US. Ban lingkot kalintilej kalintiwan. Kad ba ka Spain kalakam baka neto kan omesim benta dagi sipa jongka banyale panyo plibiang ya ka Strait of Hormuz. Namar Iran ka pribna bakan khang no sipor ya ka Strait of Hormuz tat hadu bana kut sua katma hapdeng Amerika bat ka Iran. Haka baki nang mikmat ki delegates ke Iran ka depoi menta ke janmit syakari Pakistan. Kum juru ki delegates jongkari Amerika kin thubru ya Vice President J.D. Vance. Badu Vice President J.D. Vance ulam maham lupa ya ke Iran da ke baong. Balada ke Iran kamon banekren yasuk hakalinti ke badai. Kum taru ke Amerika ka kloi ban ai ke ketika mon ka ketika diang banyak trilang. Henry da ka kwa tang ban chupen bikai kum taru ke Amerika kan om peding da leliru em ya ke jingdawa jong ke Iran. Kum taru Presiden Donald Trump mula kentaj pen wengno eksipai na Middle East na mar balada ke jinge kren kamlong ke basiso katma ke kamjur kan sakibiang. Kat bagi kubor ke Israel kentateng ya ke Pakistan baka kwa banlong kum kata ke pang pedeng haka jinge kren yasuk ha pedeng ke Amerika bat ke Iran kat baka Pakistan kadai karui ke kedup leno na mar dei na kari Pakistan lalap ya Osama bin Laden ubala ri tengen daki snem mensua. Bat kum taru bak Amerika kamdon jingshania ya ke Pakistan. Kum taru kat baka jing keren kebala antad bakan stang lasai menstep sengis sajan. Tongin dan yai ap ke ke bami na kena ke jing keren hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Lah tu katmakan kudno lanekan sedang biang da ke bakam teng Kum taru ke ke banja nang nei syakmat tongin apit wei parki kubor ban dangwa. Blai sibuk.